Do ukidanja vanrednog stanja što je moguće do kraja ove nedelje na snazi ostaje svakodnevni policijski čas koji traje u periodu od 18 sati popodne do 5 sati ujutru. Restorani i kafići od danas su počeli sa radom s tim što je na otvorenom prostoru u baštama potrebno držati fizičku distancu i koristiti zaštitna sredstva, a u zatvorenom prostoru na isti način uz poštovanje ostalih mera koje su i do sada važile za bilo koji zatvoreni prostor. U Kruševcu je danas također počeo sa radom određeni broj ugostiteljskih objekata. Neki sa radom počinju sutra, a kako saznajemo, određeni broj ovih objekata sa radom će početi nakon ukidanja vanrednog stanja i policijskog časa. Već na osnovu najave koja je bila, to jest odluke na štabu od četvrtka, komunalne inspekcije, komunalna milicija su izvršili obilazak objekata i pozivanje ugostitelja na teritoriji grada Kruševca tokom vikenda, znači subote i nedelje, i u obilasku na licu mesta predočili vlasnicima šta je to neophodno od mera koje je propisao Gradski zavod za javno zdravlje Beograd za deo koji se tiče rada u samim kafićima, pre svega napolju i unutra. Data je preporuka, to jest instrukcija obavezna za pridržavanje i kontrole socijalne distance i to jest i mera sanitarne zaštite, sanitarno-primarske zaštite, mislim pre svega na rukavice i maske. Mislim na dezinfekcijona sredstva i na deo i termini ponašanje onih objekata koji imaju i pripremu hrane, ako je imaju, i kako u tom objektu citirati pre svega dolaz i ulaz hrane i njeno skladištenje i njenu pripremu. Fizičko distanciranje biće obavezno i nakon ukidanja vanrednog stanja, naročito u zatvorenim prostorima gdje će također biti obavezna upotreba zaštitnih maski i rukavica. Mislim da će taj deo set mera po ukidanju vanrednog stanja koje je najavljeno posle Đurđevdana ostati na snazi i da u tržnim centrima, pogotovo zatvorenim tržnim centrima i u objektima koji mogu da prime veći broj kupaca ili komitenata ostati obavezno korišćenje zaštitne opreme, mislim pre svega masku na rukavice, i to je ono što bi trebalo da, pričali smo vezano za taj kulturološki segment u promeni, kao što je održavanje higijene i dezinfekcije spoljnih površina bitno da ostane i za u buduće, znači bar do kraja maja meseca, ako ne i duže, korišćenje zaštitne opreme, jer to je ono što može da odloži širenje same zaraze kako god ona bila, jer vidite da ovo vreme koje je jedan dan toplo, drugi dan hladno, izuzetno je pogodno za virusne i za respiratorno oboljenje. Samo od nas zavisi kako će virus da se širi ili ne širi dalje, to je ono što je vrlo bitna stvar, znači koliko mi vodimo računa o toj socijalnoj distanciji i da čuvamo jedni druge, tako će i virus sam po sebi da ne stane. Naravno, on ne može 100% da se promeni ili poremeti, znači s njim mora da se živi, to je kao i sa svakim drugim virusom koji je u okruženju, ali je vrlo bitna stvar da se deo stvari te kulturološke promjene vezano za epidemiologiju sačuva kod naroda i da narod zna da svako veće okupanje može da bude problematično i da ako mi čuvamo jedni druge, pre svega starije, onda može da bude do toga da dođe do konačnog ukidanja i uklanjanja svih mera iz upotrebe. Kruševački ugostitelji slažu se sa svim merama prevencije inficiranja virusom COVID-19. Da, pa predvidjeli smo sve, dobili smo neke instrukcije iz opštine, uradili smo sve što treba za dezinfekciju i dezinfekciju što je treba lokala, standardne procedure koje idu sapuni u toaletima, neka dezinfekcijna sredstva ispred vrata, svih kuhinje, toaleta, samog restorana, osoblje sve pod rukavicama, maskama, tako da sve one propisane procedure 2 metra udaljenosti u bašti, gost od gosta, tačne 2,5 kvadrata i unutra na 3,5 kvadrata jedan gost.
To se mene lično tiče i naših radnika, maske, rukavice, dezinfekcijona sredstva, dezobarijere, turisti kafea IT svakako neće moći bez maski i rukavica da uđu u lokal. Rukavice manje više, ali bez maski neće moći da uđu. Čak, da kažem, čak ni do WC-a neće moći da uđu. Dobro. To čisto da znaju. U okviru ublažavanja mera donetih u cilju sprečavanja širenja virusa korona, od danas, osim restorana i kafića, sa radom je počeo i javni gradski prevoz u pojedinim gradovima, kao i međugradski i železnički prevoz putnika uz poštovanje svih mera zaštite, kao i bez upotrebe klime. Od pre nekoliko dana parkovi i šetališta ponovo su otvoreni, dok će tržni centri svoje vrata otvoriti 8. maja. Vrtići će početi sa radom 11. kao i produženi boravak u školama, a avioprevoz obnavlja se 18. maja.